ایروژ 25 سالوگرا کمپلویا ناونتویی یا لدیجی ریبر عبدالله اوجلانه. هزین هگمون به کمپلویا که تجی ایخانت ریبر آپو گرتن و رادستی دولتا ترک آفاشیست گرن. دیروکا 15 سباتا سال 1999 وکی دیروکا کرش و تاری دمجیه گله کردو دوستینوان ده هاد نویسین. هفسروکا دسته آجن آکانتونا جزیره اوین پاشو کمپلویا لدیجی ریبر آپو شرمزار کرو گوت جبر فکری ریبرتی چاره سریا همو پرسکریکان بو لو ما دیل هات گرتن. وإنما دولة فاشية تستطيع أن تركيا دولتك فاشيستا خواست ريبر عبد الله اوجلان بريا تجريد جقادة سياسي وجيجلينغ بفكر ريبرتي آزادی خو ناس کرنه دور بخه. دولت ترک بویه که همو پیمان و زاگون را کرن و بین پی کرن. به طایبت پشتی گوریبر عبدالله اوجلان پروژه نتوی دموکراتیک گوچارسری آلوزیا سوریه. روشهلاتا ناوین و جیهان بگشتی دیگه پیشنیار کر تجرید که گران گولت دولتا نای قبول کرن لیدی جیریبر آپو حتم شاندن. يقومون بتقوية العزلة في إمرالي بدرجة أكثر. لآلیه کدین اندام پارتیای کتیا دموکراتیک پیاده رمضان سید یوسف 15 سباته وکه روژه کرش بنا سکرو گوت او بیره بر آپون نکارن جیانا خو بدومینن. هاي بس سباته شبو مجي براسي روژه کرشه يعني هم جوي روژه حتى نها چشم بيخواستن جبو ريبه بري خو بكن و جبو مجي براستي جبو ريفبرا ابو جيانا مجي بين سلوكا ابو جيان جمالينا مالباتو پارێزەرên رێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجەڵان ji bo hevdîtinê bi muwekkilê xwe re her hefteyê du caran serî li ser dozgeriya komarê ya bûrsayê didin lê hemû serlêdan bêbersiv dimînin. Tenê di sala 2023 de 110 serlêdanên ji bo hevdîtina parêzeran û 59 serlêdanên ji bo hevdîtina malbatê bi rêber Apo re bêbersiv mane.